Niske temperature mogu prouzrokovati smrzavanje i ozbiljno oštećenje vodomera i unutrašnjih vodovodnih instalacija u objektima, a iz razloga što su za dane koji su pred nama najavljene još niže temperature. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija ponovo podsjećaju korisnike da ih na odgovarajući način zaštite. Na taj način mogu da izbjegnu prekide vodosnabdevanja u objektima koje nastaju kao posljedica havarija usled smrzavanja cevi i vodomera i troškove njihovih sanacija. Potrebno je pre svega toplotno izolovati merne uređaje, odnosno vodomere, a bitno je napomenuti da samo zavijanje vodomera u krpe ne predstavlja dovoljnu i sigurnu zaštitu, već je potrebno postaviti preko vodomera neki termoizolacioni materijal kao što su stiropor, daske, staklena vuna ili slama. Preporučuje se korisnicima da provere da li su poklopci na vodovodnim šahtovima dobro zatvoreni i da ih ne otvaraju na niskim temperaturama kako ne bi došlo do smrzavanja vodomera i vode u cevima. Potrebno je preventivno izvršiti toplotnu izolaciju cevi u prostorijama koje se slabije ili uopšte ne greju. Dvorišne česme je preporučljivo isključiti u zimskom periodu, a dvorišne vodovodne instalacije koje vode do česama, garaža i nus prostorija koje se ne greju trebalo bi isprazniti ili zaštititi. Posebnu pažnju treba obratiti na objekte u kojima se periodično boravi, vikendice ili prazne kuće u kojima u zimskom periodu nema potrošnje vode. Preporučljivo je zatvoriti vodu, prekontrolisati instalacije i vodomere i ispustiti vodu iz instalacija kako ne bi došlo do smrzavanja i pucanja vodomera i cevi. Podsjećaju se građani da je prema odluci o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda koju je donela Skupština grada Zrenjanina, obaveza korisnika da se staraju o unutrašnjim vodovodnim instalacijama od vodomera kao objektu i da spreče svako oštećenje vodomera. Iz tog razloga korisnici i snose troškove sanacija havarija na unutrašnjim instalacijama, ali i baždarenje, odnosno zamenu puknutog vodomera. Ukoliko ipak dođe do pucanja vodomera, korisnici treba da se obrate službi naplate javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija u Petefijevoj ulici broj 3 u Zrenjaninu, gde će im prema važećem cenovniku biti izdat i predračun za baždarenje smrznutog vodomera, a nakon uplate iznosa biće izvršena i zamena vodomera.